obilasku Srbije u ovoj predizbornoj kampanji. Hoćemo da se vidimo sa pre svega svim članovima svih naših opštinskih odbora, a onda na ovim skupovima u sedištu okruga i sa većim, nadamo se, brojem ljudi idemo da vama prenesemo ono što vi treba da prenosite dalje na terenu, da obilazite ljude, da im objašnjavate da su izbori na Đurđevdan presudni za opstanak Srbije, da Srpska radikalna stranka mora da pobedi na tim izborima ako hoćemo da i dalje imamo državu koja je na ivici propasti u svakom smislu, i u teritorijalnom, i u političkom, i u ekonomskom, socijalnom, i najbolje to svi znate na sopstvenoj koži kako se danas u Srbiji živi. Ako, ne daj Bože, ovi koji su sad na vlasti ostanu i dalje, bit će samo gore. Ako, ne daj Bože, dođu naprednjaci koji kažu da bi oni brže vodili Srbiju u Evropsku uniju, onda će tek biti još gore. I mi zbog Srbije moramo da pobedimo. Zbog Srbije i zbog našeg predsjednika koji je, čuli ste svi, rekao da mu je Srpska radikalna stranka važnija i od života, i to obavezuje sve nas srpske radikale da učinimo sve što je u našoj moći, pa i više od toga, da što više ljudi na ove izbore izađe i da što više ljudi glasa za Srpsku radikalnu stranku.